spah ngut kinong keshan barat ba jongu MLA ka Mawsynram o Bah HM Shangpliang kilalek ben pyniasoh ke BJP henne keski baar ya kitigi spah ngut kinong elam laplyang buram da ba AL hek MLA na penthor o breiru national executive member ka BJP rangkat ke jinga don lang o vice president ka party o depan chakraborty nalor kiwe ya kitai kinong elam ka Trinamool Congress na Mawsynram la elam da ba Rudi Shangpliang babat kum o vice president jongka TMC Mawsynram फिर अपने सो आइलदिए हर चंदे बात की प्राइम मिनिस्टर जो बड़ी इंडिया वो अमित शाह ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो बड़ी इंडिया वो जेपी नड्डा जी और ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट जो बीजेपी कदे एक लोग जो बिल्कुल का बगैरा बनवाला शिमोट बा कि जिंद्रे की जम दा का सेंटर दा का डेवलपमेंट ऑल डेवलपमेंट के भाई अबो कने का स्टेट के जोंगी बट खंडा में अब की जो लाइन जोंगी खोल में जोंगी ने Mawsynram नंगला बनवाला शिमोट बा की स्कीम बगी डेवलपमेंट दा पता का रोई का पार आदेश दो Mawsynram प्लाने एक काम को बनका बा बना आई टुडे के बांगे भी बारो ये किलो में लोग जो भी ये भी बारो बालों भी लोग पा but each one of you must come and join yourself to our party BJP. Party BJP is one of the largest party in our country today. For joining, the party has boosted up in Mawsynram, which is a world famous place. The two places in Meghalaya, Sora and Mawsynram are the biggest, highest rainfall. So the world knows about Mawsynram, and Mawsynram now knows the world's biggest party, that is Bharatiya Janata Party. We have 18 crores members, and with your joining, maybe we will cross now 19 crores, because each of you, your primary duty is to enroll more members. You have to make the party more strong. Do not bother about the candidate. Candidate will come and in due time. So I thank you for coming all the way from Mawsynram. Nakajing kemen habang iyo ban pentip ikan di kubor bamanta kasni hagabang iyo ban penbet bat kino yalam jo ka party bangin iyo ban rong no nadung utakasni sa gani ka party nakabata ban penklan ya ka party BJP hapo ka konstitusi ka jongi kalong kay ka ba sotanat ba piro nakajing kemen pilayawan po hagani ka jaka yung simlala ban khot lut ya baro sar namar baro kile ko apani wan telefon ki ong bale khot nga ngarung ako apale cha shlong nrai tangkawai nga syong ki perlok ba ijongi nadu ki grassroots level ki nung tre jongi ngong ba yamata nimla pale e namar ba ka jingkhot na ka party kalong tang ndru nyo pongot nrai ngi hang ne kile po hedu chief pangot sar ge tepi coba map te kene ka pati ba ki leader ki jongi na ka thang ki jongi ki la don ya kata kamon ka bajuat kamon ka baskem na ka leng jongki ba kala pelong ya ka de ka singi ka bapo ka pakai na ka jinong na jongi sa ka de ka party ka lo bali i ye ki mat prikam jong ka de ka party po gali jongi hasnam kalaya pasnsha ye ka de dari jongi karena shibur kita berdua nakota jongi lima mandom. Kalau isu bahado wat isman mamadang di jongi shibur kamaros na persuasiro. Kila yung mat ikijigko na gani kajingnya bah jo prime minister jongi Narendra Modi. Kasi kita kalau pulang ini bangin Phet bangin community bah lalu resmi Iyo bandung syagani kapati pedahayatan apo dari kebayi kitomi. Tapi ini bahaya sebagai yang tempat ini yang baru dengan leadership, dengan pekan, dengan pengkai, yang dari kapati kitomi akan election bangsawan.